اگه میخوای چند روز استراحت کن، همه فکرت آرام بشه. بسیار تشکرم آقا فیروز. آیشه گل، میتونیم گپ بزنیم؟ نه، گپایی که باید میزدیم زدیم. چطیات نگو، به گپایم گوش کن. گوش نمیکنم. میشه مرا راحت بانی؟ باید گوش کنی. عاکف، آیشه گل راحت باش. شما مداخله نکنی. یعنی چی شما مداخله نکنه؟ تو کی هستی ها؟ رئیسه، مشکل ما امرای آیشه گل است. بین خود ماست، شخصی است. فهمیدین چی گفتم؟ آیشه گل، هرچی بگویی حق با جناب است. حق داری که قار شوی یا غال مقال کنی، اما باید به گپایم گوش کنی. آکی، خواهش میکنم، پیش تو حضور میکنم، مرا تنها با. آیشه گل، زیاد گپ نمیزنم، فقط 5 دقیقه. تو به گپ نمیفهمی؟ نمیخوای گپایت گوش کن عاکف؟ رئیس، تو مداخله نکن. یک مسئله شخصی است. دکتر صاحب، عاجل دکتر رو بخواین، زود باشین. چی شده؟ دکتر رو بخواین، مریض عاجل زود باشین. زود باشین. یک مریض عاجل زود باشین. این آمدیم. درست است، اجازه بده. بس است دیگه عاکف، لطفاً آرام باش. مرا بیبی آیشه گل، برای 2 دقیقه باید بریم بیرون گپ بزنیم. عاکف، تو چرا به گپ نمیفهمی؟ من نمیخوایم همراه تو گپ بزنم. حتی نمیخوایم دیگه چهره تا ببینم. با تو کار کردن در یک جای خوب با عاکف. فهمیدی؟ لطفاً از اینجا برو. یا ای که اجازه بده ما برو. من بعد از این به نام عاکف کسی رو نمیشناسم. دیگه نمیشناسم. خلاص شو. اما چرا آیشه گل؟ میگی چرا؟ تو چطور این کار کردی عاکف؟ من چقدر سر تو اعتماد داشتم. نه سر اعلام میکنم و نه قصد دارم که اینجا رو ترک کنم. تو که از من میرم. استعفا میدم. خوب است؟ حال خوش شدی؟ خانم دکتر عجله کنین، من خورد ساعتش خوب نیست. به عملیات خانه ببرینش، عجله زود کنین. باشه. کمی زودتر. زیبا، نبیه در جان صورت عملیات خانه میبرن، انشالله که خوب میشه. خوبه، آرام باش بیاده. سیبا تو چطور این کار کردی؟ بگونه چرا این کار کردی سیبا؟ چی میکردم بیاده؟ دستش سالا بوده، اگه نماره بیاده میزد. هر قسمی که باشه و خواهر توست. بالته، من به نام خدیجه کدام خواهر ندارم. به نام کارلوس، به نام بالته، به نام عاکف برادر دارم، اما به نام خدیجه کدام خواهر ندارم. خواهش میکنم سیبا جان، دیوانه شدی؟ پشت شیطان کرگو دختر میمرد، باز چی میکردی؟ دیگرها چی میکنن؟ مامامو کارو میکنم. در مقابلم استاده شده بود، مجبور بودم. زیبا، اعصاب من خراب نکن. احمق و خواهرت هست، هر قسمی که باشه بازم خواهرت هست. مرا از این قسم خواهر تر بیاره. نباشه خوبتر است بیاده، نباشه بهتر است، نباشه بهتر است. یک قسم خواهر نمیخوایم. آیشه گل، تو چی میکنی؟ لوازم من جمع میکنم رئیس. تو چی میکنی آیشه گل؟ لوازم من جمع میکنم رئیس. ماند میشم آیشه. یعنی چی دیگه؟ ما میرم، کلگی میرم، اما تو رفتن نمیتونی. لطفاً مانم نشه. اگه کسی از اینجا رفتنی باشه ایره کلگی میفهمن که او شخص کی است.
او کی است؟ میتونین بگوین رئیس صاحب؟ معلوم دار است تو هستی. ما اینجا از آسمان نامدیم رئیس ما برای خدمت کردن آمدیم. فهمیدیم؟ اگر بگویم که بریم خواب رفتیم، اما ما اینجا کدام کار نکردیم. میفهمی که چی است نه؟ میفهمم. عریضه منفک ساختن من است. البته. آی شگوری تو هم امضا کن، این مسئله خلاص میشه. زود باشه آی شگوری. به امضا ضرورت نیست. من خودم از اینجا میرم. رئیس، یک گپ مهمم میخوایم بگویم. حالا وقتش نیست شبنم. سیبو خواهرش زده. تو چی گفتی؟ او را در شفاخانه برده، زخمش وخیم است. فدای گدایم آفرین قهرمون جزاؤمون آنزیان یا رحمان. تا میدیدم صبر میکردی شبنم. دخترم اون جیلا کدم، کاش که نمیموندمش. باید دور اون جیلا نمیکدم. نشد، هیچ خوب نشد. بچم کتاب سیز. تو را چی شده؟ نیک عاشق او دختر شدی چطور؟ چی را به تا داره دیگه؟ مسئله ما مسئله ملکه است. بله ها درست است. امروز نشد پدر گپ بزنم، باز برات خبر میتم. یک رای چاره پیدا میکنیم. از شفاخانه بود؟ بله پدر، از چیزی که میترسیدیم اما شد. دختر زنده است اما در عملیات خانه بردنش. خدا را شکر که زنده است. بسیار میبخشی کتاب سیز. نفهمیدیم که چرا خوش شدی، اما اگر دختر زنده باشه در دسته گروهی ویژه افتاده، باز او کل چیزا خواهد گفت. اقرار نمیکنه پدر. اگر اقرارم نکنه اونا خوب میفهمن که چه قسم سرگه بیارنش. درست است، من میرم پس میگیرمش، مشکل نیست. ای خو معلوم است که تو عاشق او دختر شدی کتاب سیز. چی کنیم پدر؟ تو بگو. هیچ کاری نمی کنیم. با کتاب سیز یک دختر نو پیدا می کنیم. نکو پدر، جانسور قربانی نکو. دختر مطمئن است، هیچ وقت اقرار نخود کرد. درست است پدر، من حلش میکنم، تشویش نکن. چرا تو سیل میکنی؟ طرف تو سیل میکنم. سیبا چرا سیل میکنی بیش طرف؟ بگو نه چرا سیل میکنی؟ سیبا آرام باش. من فکر میکنم که سیبو چطور میتونه ظالم شود. من چی کردم بیچاره ها؟ من سر خوار خود فکر نکردم، من یک تروریست زدم، فهمیدی؟ و ما اما تو گفته نشده بود؟ نگفتیم که خوار و برادر و مادر بعد از وطن هستن؟ سیبو جان صدقت شویم، گفتم چرا جگرخونی میکنی؟ آرام باش، گناه ایلکر چیه؟
چرا از من حساب پرسان میکنین؟ آروم باشه که باشه. ما کار درست انجام دادم. زیبا تو احمق با جانب هستی. مگه مو خواهر تو نیست؟ البته که خواهرت هست، اما تو بارش بیادری نکنی. سیبا آرام باش. تو چی سیبا میگی؟ میشه دیگه سیبا، ولی از خدا آرام باش. راست میگه سیبا، از روزی که آمده کدش روی خوب نکنی. میگی از خانه نبرای، اونجا نرو، ایره نپاش. همیشه او رو تهدید کردی، همیشه از خود دور ساختیش، باز تا این روز رسیدی. خوب است. پس تو میگی کل کار ما کردیم. دستش سلاح رو ما دادم، گفتم سرم از سلاح بکش. شما که میگی من چی کردم بیاده؟ بچم شما متوجه گپای خود هستین ها؟ سرم از سلاح کشیده بود، کم بود مرا بکشه. خوب است، باره دیگه مغزش باد کن که یک قسم در شفاخانه سرگردان نشه. سیبو جان خدایا تو رو من صبر بده. خدایا تو صبر بده. خدایا کمک کنه نادسه ترافیکی کده. پاسچمن رابط زخمی داره. چی گپ است؟ ایره چی شده؟ حادثه ترافیکی کده، بیهوش است. زود تا بخش عاجل ببرنش. گروپ خونش ببینه. نبضش چطور است؟ نبضش چطور است؟ نبضش کاملا نرمال است. صدایتان نکشین. زود کالای خدا بکشین. فکر نکنی. سلاح خدا پایین کن. اگه نمیخوایی بمیری پس این جسد بالا کن. عجله کن. زود باش. کالای خدا بکش. بکش دیگه. آکی سیبا خوب هستی؟ تشکر. خوب هستم آکی. جانسو چطور است؟ تا حال در عملیات خانه است. خانم آیشاگل بفرمایید. بایتانم یک دقیقه رای شما خصوصی گپ بزنم؟ البته. اگه ایلکرم همراه ما باشه خوب میشه. البته بفرمایید اون طرف بریم. بگو رفیق چرا سرش فایر کردی؟ چی بفهم بیادر؟ شد دیگه. چطور شد دیگه؟ بیادر مگه دختر خواهرت نیست؟ بیادری دختر تروریست شده. حال بین جانسو و خدیجه بسیار فرق است. لا حول ولا قوة الا بالله. خدایا بفرمایید گوش میکنیم. نامم عزیز است، از بخش استخبارات آمده. بله. خانم آیشاگل، خواهر دوستتان که اینجا زخمی شده جانسو را میگم. نفر ماست. اون نفر استخبارات از خانم. شما چی میگه؟ راست میگه. تو از کجا؟ اون معلومات جانسو به تو میداد نی؟ به همین خاطر همراه سیبو قارسی. اینجا یک مشکل دیگه است که باید حل شود. ما همیشه که جانسو کوشش میکنه تا به نقشت برسه که بالاخره رسید. نحشت؟ کسی که با ما زنگ زده بود؟ بله. بعد از این زندگی جانسو در خطر از خانم. از همین حالا باید براتان بگویم کور از وظیفه منفک میسازیم. چرا؟
وقتی که یکی از عضو فامیل کارمند ما خبر میشه از وظیفهش منفک میشه. عملیات چطور میشه؟ هیچ کار کردن نمیتونه. کل چیز از اول شروع میکنه. تو امکان نداره که داخل سازمان نشد نفر داخل کنین؟ او وقت به خاطر وطن خوب نمیشه. متاسفانه ما هیچ کار کردن نمیتونه. میخواین به سیبو بگویم تا به خواهرش اجازه بدن؟ نه حتما نمیخواه خواهرش نجات بده. امکان داره عملیات در خطر بندازه. بهتر همیست که با دوستتان بگوین تا یک راه حل پیدا کنه. خوب است. هر قسمی که شما بخواید. جانسو رو بیرون کردن. دکتر صاحب ساعتش چطور است؟ مرمی را کشیدیم. هیچ خطر متوجهش نیست. باید استراحت کنم. بسیار زود سر پای خواهد شد. شفا باشه بیادر جان. شفا باشه سیبو. ما بگویم. ما بگویم؟ بله. سیبو حق نداره که بفهمه خواهرش نفر استخبارات است؟ البته که حق داره. آیشه گل چی کنه؟ اما از اینکه سرش فیر کرده بسیار جگرخون میشه. اوف تو به خدایا. آقا عزیز برش میگه؟ یک دقیقه گپ زدن میتونه؟ البته. درباره کدام موضوع؟ خواهرتون. درباره خوارم است. خب بگین چی میخواین بگوین؟ بارتون میگو. گوش میکنم. ای طرف. آقا عزیز. آقا عزیز. یک دقیقه گپ زدن میتونه؟ البته بفرمایید. بسیار میبخشم. آقا عزیز، بانین که این انتخاب جانسو کنه. امکان داره وطنش از بیادرش کرده برش مهمتر باشه. اگه ما بگویم جانسو جگرخون میشه. درست است. خودتان میفهمید. هر قسمه که شما بخواهید. سلام علیکم. علیکم السلام. سلام سیبو. شفا باشه. سیبو. سیبو برادر. آکیف نتایج آزمایش آمد. بفرمایید دکتر صاحب. خداوند جزای تو رو بده.
زیبا چی میکنی؟ آرام باش برادر، آرام باش. ببین کل چیز تیر شده، همه چیز بخیر گذشت. خواهش میکنم آرام باش. آرام باش، آرام باش، آرام باش زیبا. الهیم کو حق با جانه بسته. بیادر کلتان حق با جانه بسته. من نتونستم یک بیادر خوب باشم. برادر آرام باش، خواهش میکنم. همه چیز تیر شد، همه چیز گذشت. خواهش میکنم آرام باش. زیبا تو نگو، آرام باش لطفا. آرام باش. او رو بین توریستا خودم نمان کدم. درست است برادر. حالا دیگه تیر شدی، گپارا دیگه نزن. کلش از خاطر خودم. درست است آرام باش زیبا، خواهش میکنم. من خواهش میکنم. ببین نباید این کارو بکنی. من چه کسی مادم از تو بیادم. همه چیز تیر شد، بخیر گذشت. خوار خود پایین کدم. با همین دستا سر خوار خود پایین کدم. آرام باش، آرام باش. بلند شو زیبا، بلند شو. آرام شده نمیتونم آکیم. بخیر تیر شد، گذشت. بخیز برادر جان. من چرا تو کارا کدم؟ آرام باش. چرا؟ بسیار آرام باش زیبا. خلاص شد دیگه برادر. همه چیز بخیر گذشت. آرام باش، گریه نکن. کل چیز خوب میشه برادر. نگران نباش برادر، نگران نباش. به کل جای پلیس هست. حالا میخوایی چی کنی؟ تو را دستگیر میکنن. زیاد گپ نزن. او سیما بگی و ای آدم بسته کن. زود باش حالا. اگر میخوای زنده باشی صدای خدا نکشی. فهمیدی؟ حالا بریم. دست تپش کن. فکرت باشه که صدای خدا نکشی. اگر صدایت برآمد باز میکشمت. فهمیدی؟ مطمئن هستی هم اینجاست؟ بله دقیقا هم اینجاست. هر روز در یک زمان مشخص از اینجا تر میشه. حالا دیگه شاید بیاید. نه دیدی؟ بله دیدم. ناشد با در یک پلان دیگه داره. مثلا چی؟ فردا شام نفرایت گرفته بیا باز میفهمی. کدام گپ خونه است نه؟ چی گپ بوده میتونه؟ کل چیز به خاطر شماست. بیادر تو را چی شده؟ چرا در این حالت رسیدی؟ با اجواش کسی رو داخل نمونی، درست است؟ درست است. بیادر بیا یگان پیچکاری آرم کننده برای تصویر کنیم. چطور؟ زنده باشی بالته، نمیخوایم. بیا سیبو جان بیا. بالته راست میگه، پیچکاری برای تو ضرورت است. خدایا توبه. ما قرارگاه میریم. آیشه گل، پیش از رفتن یک دقیقه گپ زده میتونیم؟ نه نمیشه. بیادر خیرتی باشه. نه تو پرسان که او نیمه میگه. شگل باس است دیگه. با گپایم یک دقیقه گوش کن. تو حق با جانب هستی، هرچی بگویی حق با جانب هستی. میفهمم، از تو پد کردم.
اما مام نو خبر شده بودم، نمیفهمیدم که چی کنم. هیچ مهم نیست که چی وقت خبر شد. بیازو با من نمیگفتی. با نظرتون نخواستم. هیچ پرسان کردی که ما چرا تا یک کار کردیم؟ پرسان نکردم. نمیخوایم مام پرسان کنم. یک دقیقه. گپ سر چی است؟ شاید خوبی تو را میخواستم. میترسیدم که با تو ضرر برسه. چرا؟ او آدم چی میکنه؟ از مردم چی رپورت میکنه؟ آیشه گل از تو خواهش میکنم زود قضاوت نکن. برو بیشی و امروز گپ بزن. آکی نمیخوایم به گپ‌هایت گوش کنیم. دیگه نمیخوایم به بانه و دروغ‌هایت گوش کنم. درست است. تو که از برو امضا کن مرا منفعت بساز. فکر میکنی که نمیتونم؟ البته که میتونی. اگه نه اگه نکنم چی؟ دور یک دقیقه. شما چی میکنید؟ خداحافظ آکی. در زندگی جدیدت موفق باش. بعد از این دیگه عضو گروه ویژه نیستی. یک دقیقه. اینجا چی جریان داره؟ از بیادرت پرسیم کن. ما هیچ کار نکردیم. از خودش پرسیم. ایلکر میای یا نه؟ تو برو، چیز مهمی نیست. همیال تو رو منفک کرد. برو ایلکر، رو کاملا حق بجانب است. حالا تو سر وظیفت برو. مطمئن هستی؟ برو دیگه. ایلکر اگه نمیایی ما برو که منتظر مانده. ما و تو بعد گپ میزنیم. برو دیگه. تحمل کن. زود کمک بخوای. حالا بلند شو. حالا لطفا بخیز یک کاری کن. خواهش میکنم. بلند شو. زود باش، تو میتونی. بلند شو. بیا در اورهان کمک بخوای. کمک کنه. هی! تو را چی شده؟ کمکم کن. چی؟ کمک کنه. لطفا اینجا بیاین. اینجا. کسی نیست؟ بیاین اینجا. اورهان بیادر. زود باش. اورهان بیادر. چی شده؟ ولتا جانسو چطور بود؟ بیادر من رفته دیدم. نام خدا کاملا خوب بود. شکر که بخیر شد. سیبو خوب که شد آدم واریکادش بشی گپ بزن. سیبا او خواهرت هست. بشینین گپ بزنیم. درست است. باز او وقت میبینیم. باز گفتم میره که میبینیم. خدایا توبه. بازامی انسان نمیشه. دکتر خواستی میآید. این کارو با تو کی کرده؟ بیادر لطفا تحمل کن. اونجاست. بیادر بیا کمکش کن. آرام باش. کمکم کنه. اینجا چی شده؟ یک زن آمده بود، پیشش سلاح بود. دکتر کشت و رفت. فهمیدی که چی میخواست؟ نه فهمیدم. جانسو من اینجا تنها نمانین. خواهش میکنم. تو تشویش نکن. من زود پس میام. بچه باید متوجه باشه. خیریتی باشه بیادر. مهمون آمدن. کسی داخل شفاخانه شده. دکترم از بین برده. چی گپ شده؟ این نفر کی است؟ برادر امکان داره به خاطر جانسو آمده باشه. چی میگه آکی؟ حالا بیاین که بریم. حالا بریم.
ببخشید میشه دروازه را باز کنی؟ بسیار تشکر. میشه این کار تنم سر میزبانی؟ باشه. زنده باشید. Mendoza weiter! خوب است که کسی نیست. لعنتی رفته. در این وضعیت کجا رفته باشه؟ میبخشی لالا. فکرت بگی لالا پیش روی دسته که خواهش میکنم زود اینجا رو تخلیه کنین. کلتون از اینجا پایین شوید. زود اینجا رو تخلیه کنین. یا بسم الله. سیبا همینجا بوده. همینجا بوده. اینجا فایرام کردن. معلوم میشه بی صدا بوده. اما اینجا خود خونم دیده نمیشه. جانسو کجاست؟ نه مرده باشه. معلوم میشه اینا تا حالا همینجا هستن. با محافظین شفاخانه خبر بده که تمام دروازه ها رو بسته کن. درسته. زود باشه. بره. بله نشد پدر. چی کردی؟ مسئله جانسو حل شد یا نه؟ خدا کنه زیاد رنج نکشیده باشه. اگه نه کتاب زیزه خو میشناسی. نه پدر، دختر از شفاخانه برآمده. این دختر از عملیات خلاص نشده بود. کجا او پیش کی رفته میتونه؟ به ما غرض نیست. تو او را نکشتی اینجا نیا. این دختر کجا رفته میتونه؟ کجا می رفتم؟ جانسو؟ فقط همینجا من نمیتونم. از شفاخانه فرار کردم پدر جان. خوب هستی؟ بله. جانسو جانسو چرا سیل میکنی؟ زود دکتر را بخواه. یلا یک اتاق آماده کنین. زود باش. عجله کن. درست است پدر. آفرین دختر. قسمی که معلوم میشی و قصاده نبودی. دروازه را بسته میکنی. به هیچ کس اجازه نیست که بیرون شود. یک دقیقه. لعنتی لعنتی. خب دوستان برم بگوین در روزا چی مصروفیت ها دارن؟ مصروفیت ما با دنیاست رئیس. با دنیا مصروف هستیم. کدام کار دیگه نمیتونیم. نگوین که نگفته بودم. احتیاط کنیم. هر کاری که زیاد انجام دادن با عادت تبدیل میشه. ببینن دشمنتان بزرگ است. با ضد ما ایستاد شدن و حتما کدام عملیات انجام میتن. دشمنا که یک جای میشن ما همراه یکی دیگه خود جنگ میکنیم رئیس. تقسیم میشیم. کل ما پراکنده میشیم. پارچه پارچه میشیم. گوش کنن بیادرها. در دلتان که محبت دنیا و زندگی جای گرفت، فکرایتان دیگه طرف میشه. تواناییتان
از قبل کمتر میشه. در اوایل بیعت که بود دشمنای پیغمبر خدا هم با هم یک جای شده. فکر میکردن میتونن نظام پیغمبر از بین ببرن. چی وقت یک جای شده بودن؟ بسیار زود بعد از هجرت کافرها کلشان سر کو جمع شده بودن. دیدن که تمام مردم به طرف راه پیغمبر خدا در حرکت هستند. به خاطر همین بسیار زورشان دادن. کل چیز که بره بازم پیسه کار خدا میکنه. رئیس چرا جمع شده بودن؟ میخواستن رسول خدا را از بین ببرن. رئیس چی میگی؟ از او روز 1400 سال گذشته. چشمای خدا باز کن. همیشه دلیل ایمان ناوردنشان هم همین. از اون نگاه گفته. آقایان بسیار زیاد خوش باشید. از این که با آمدنتان ما را خوش ساخته از کلتان تشکر میکنم. با افتخار اتحاد و از صمیمیتی که بین ماست می نوشید. هفته پیش بین ما یک کمی کشمکش به وجود آمده بود. پدری کارا اصلا با آقا بهرام نمیزیبه. معلوم درست که کل ما با فکر مفاد خود هستیم. درست است، اما اگه به یکی دیگه حمله کنه ضررم خود ما میبینه. پادر شما چی نظر دارین؟ کاری که بعد از این انجام میدیم با هم انجام میدیم، دوستانه انجام میدیم. حالا که یک کشمکش اتفاق افتاده ما هم باید قدرت خود را زیاد کنیم و وضعیت خرابتر میسازیم. چی گفتیم؟ به نظر من خوب گپ است. یک گروه از کافرها یک جای جمع شده بود. با یک تصمیم کلی می گرفتن. دروازه را یک پیرمرد تک تک میکنه. پشت دروازه گریه میکنه. میگه به مام جای بتن. او آدم پیر بسیار بدقواره. با نظر خودش میتونست مشوره بده. او پیرمرد بدقواره دیگه کی بود رئیس؟ خداوند لعنتش کنه. او پیرمرد خود شیطان بود. با نظر خود میخواست مشوره بده. اعوذ بالله. این گفت گوش کدیاده. خب شما با ما چی مشوره میدین؟ کارهایی که فردا جرارد انجام میده. چی انجام میدیم؟ تو مثل سال 93 یک چیز میخوایی نه؟ اساکر بیگانه یک بازی انجام داده بودن. بله. تو فعلا به تنهایی خود او کار انجام بده. باز دیر یا زود بعضی هم خبر میشن. باز اونام حسابی بازی را از تو حتما پرسان میکن. ایرا خوب گردن گرفته. آفرین. طبقی که گفتم کل ما همدست شده. باز در مقابل کل ما هیچ کاری کردن نمیتونه. خوب است، اما مفاد کل ما یک قسم نیست. چیزی که من میخوایم جرارد نمیخوایم. چیزی که برناد میخوایم من نمیخوایم. با نظر ما بانم که هر کس کار خود انجام بده. کافرها که بین خود جنجال میکردن، او پیرمرد صدا میکنه و گپشان قطع میکنه. مشوره بزرگتر میته. میگه از هر قبیله یک جوان انتخاب کنه، یک جای حمله کنه. تو یک مشوره با یک شیطان میزیبه. این مردم دنیای خدا ببینین به خاطر 2 روز زندگی کردن با هم مشوره میکنن، اما چرا در مورد آخرتشون مشوره نمیکنن؟ دقیقاً بیادر. توکل به خدا. به همین خاطر پیغمبر خدا میفرمایند
اگه یکی دیگه خدا دوست نداشته باشه ایمانتان مکمل نیست. خداوند خیرت به تکار نیست. گپ دل مزدی. نشد پدر، نظر شما چی است؟ مشوره ما همی است. در پروژه فردا هر کس یک نفر میده. این قسمی کار کل ما آسان ترم میشه. بسیار دقیقا انجام میشه. چی میگی؟ کی با ما هم نظر است؟ حالا پیچ سفید، کار ما رو خراب نکن. ای بازی به خاطر توست. دیگه چی میخوایی؟ خوب است. بله، بارای کلگی تایید شد. تو که هست؟ من خودمم میخوایم اشتراک کنم نشد. با هم خطر نداره؟ هر قدر که خطر باشه اما لذتش هم زیاده است. مشرکا خبر ندارن که طرف مقابل از خود خدا دارن. جبرائیل علیه السلام خدا پیش خدا میرسونه. بلا برشان میگه که امشب شما در بستر خود استراحت نکنید. جانسو خوب هستی؟ بهتر هستم. خودت چطور هستی؟ از خاطر تو به تشویش هستم. چیز قابل تشویش نیست. سیبو چطور است؟ دفعتن که گم شده بازم قار شد. میخواست همراه تو گپ بزنه. تو حالم چیز نگفته؟ ما فکر کردم که اگر خودت بگویی بهتر است. گوش کو برای چی میگو میلکر؟ من از وظیفه من فکر میکنم. باز درباره پلان فردا هیچ کس چیز گفته نمیتونه. پیغمبر خدا به خاطر ترک کردن اونجا آماده شدن و رسول خدا به حضرت علی کرام الله وجهه گفتن که ای علی، امشب در تخت ما استراحت کو، کالای مرا بپوشو، هیچ وقت هم نترس. امشب به تو هیچ ضرری نمیرسه علی ابن ابی طالب. ای علی کرم الله وجهه، شیر خدا، کی از چیزی میترسه؟ جان خدا فدای رسول خدا میکرد. جان دادن چی است دیگه؟ با کمال مایلی کارا میکرد. کی نمیخواه ای کار انجام نتا؟ معلوم داره از کلگی میخواه. ایلکر اونجا نفر زیاد جمع شده. اونا کی هستن؟ از هر ملیت هستن. کلشان به ضد ما جمع شده. چی میگی؟ خب چی میگفتن؟ مثل سال 1993 خون ریزی میکنن. 33 عسکر میگی؟ بله، مثل امو. فکر میکنن که وقتش رسیده. ایلکر میترسم کشور دوباره به تاریکی میبرن، کل چیزا خراب میکنن.
وقت حمله مشرکا بود. ابو جهلم همراهشان بود. میفهمه در جهالت اول نمره بود. در مشرک بودن برای دنیا یک نمونه است. خودشان ایمان آورده از بین رفت. به تدابیر رسول خدا مداخله بود. هرچی از دستش می آمد انجام. کاش که چشماش کور میشد. رسول خدا از زمین یک مشت خاک گرفت. از خانه که مفرامت سر کافر انداخت. از اول سوره یاسین رسول خدا شروع به خواندن کرد. به خاطر چی خواند مولا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به خاطر که مشرکا کور شدن نمیتونستن بگیرن. همین قسم تا آخر خواند. بعد از او از بینشان عبور کردن و رفتن. اونا ندیدن رئیس؟ یعنی چطور؟ چشمایشان کور شده بود؟ ای که اونا نور کائنات دیدن نتونستن تعجب کردن. اما ای که چیزای پیش روی تانه نمیبینن تعجب نمیکنه؟ گپ شما هم راست. Madem iş bu kadar tehlikeli, istersen gel benimle götüreyim seni. İstemez. Cansu, bak çok endişeliyim bu adam seni anlayacak diye. Anlasın. En fazla öldürür. Daha ne olsun? Yarın saldırıya uğrayacak Mehmetçiklerden daha mı değerli? Kafirler bir giriyor eve. Bir bakıyorlar yatakta Hazreti Ali. Sen bir tuzak kurarsın. Allah da senin kurduğun tuzağa daha alasıyla karşılık verir. Aynen. Hayır. İşin güzel tarafı ne biliyor musun? Allah kurdukları tuzakları bunların bir güzel başlarına geçiriyor ya. Çok merak ediyorum o hallerini nasıl apışıp kalıyorlar diye. Ya bunlar daha neyin kavgasında birader? He? Ya burada tokat yiyorsun, orada ateşe atıyorlar. Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Ne? Beyler siz yine de kulak verin bana. Müslüman dediğin tevhid üzere doğar. Tevhid üzere yaşar. Tevhid üzere ölür. Eğer biz kendi aramızda birlik olmazsak en ufak bir rüzgarda kum tanesi gibi uçuşuruz. Eğer verirsek kol kola, safları sıklaştırırsak top atsalar hız gelir, tırıs gider. O bakımdan. Eyvallah reis. Ama iman şu kalbe oturmadı. Birlik, beraberlik zor görünüyor be abi. Hadi beyler. Biz müsaade alalım reis. Müsaade sizin ağalar. Allah razı olsun. Ya siz gidin. Nasılsa ben erken kalkmıyorum yarın. Nasıl yani? Destur var mı? Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık reis. Attılar oğlum bugün beni. Kim? Nasıl? Ne zaman? Abi ne diyorsun sen ya? Ya uzun hikaye. Ya abi sen böyle bir şey yaşadın da bunu bize anlatmadın mı? Başkan mı yaptı? Allah'ını seversen söyle, o mu yaptı? Ya tamam bırakalım bu işleri. Tamam. Abi sen yoksan biz de yokuz bu işte. Yok. Beyler ne olur dinleyin beni. Sakın görevi aksatmayın. Önce hizmet. Peki. Öyle olsun şimdilik kardeşim. Tamam. Hadi kal sağlıcakla.
Konuşuruz sonra. Tamam abi. Hadi Allah'a emanet ol. Allah'a emanet Siz de, ol. siz de kardeşim. Arkadaşlar, ciddi bir durum var. Aldığımız istihbarata göre asker sevkiyatına bir saldırı düzenlenecek. Ne yapıp edip engel olmamız lazım. Nerede, ne zaman olacak bu? Bilgileri paylaşacağım sizinle. Sorusu olan var mı? Benim bir maruzatım var ama. Buyur. Akif abi nerede? Daha doğrusu niye burada değil? Akif artık bizimle çalışmıyor. Akif abi yoksa biz de yokuz. Siz bilirsiniz. Beyler. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Otur. Şu fedai gazaya hak yolunu ayan, kahrımız, gazabımız düşmana ziyan ya Rahman. Ne işin var burada? Arkadaşlarımla vedalaşmaya geldim. Gelemez mi? Beş dakika ama. Nasıl oldu? Gözüküyor mu? Hayır. Gayet iyi. Artık yerimizi alsak iyi olur. Tamam, alalım. Sen şimdi ne öneriyorsun Ayşegül? Ayşegül. Bence askerlerin geçişini durduralım. Sonra da gidip saldırırız. Bu kadar basit. Ne dersin? Ah yani. Askerlerin gelmediğini görünce adam anlamayacak değil mi tuzak kurduğunu? Otobüsün birlikten çıkmadığı an dağılır herifler. Onlar çoktan gözcü koymuşlardır bile. Hem saldırının nerede yapılacağını biliyor musun? Bu adamı ne yapalım patron? Durun! Ben size ne yaptım? Atın bunu çöplüğe gitsin. Tabii patron. Arkadaşlar, Akif, eşyalarını topladıysan bir an önce gider misin? çıkıyorum tamam. Arkadaşlara söylemem gereken son bir şey var. Arkadaşlar dünkü hikayeyi unutmayın sakın. Hazreti Ali meselesi mi? Evet, yatağa giriyor ya. Ya ne saçmalıyorsun ya? Bana bak, saçma sensin, densiz. Artık elemanın değilim ben senin, duydun mu? Düzgün konuş benimle. Çıkar mısın? Çalışmamıza engel oluyorsun. Çıkarız Ayşegül Hanım. Sadece buradan değil, kalbinizden de çıkarım. Oradan zaten çıktın. O kadar kolay mı yani?
sandığından daha kolay oldu. Allah'a emanet ol usta. Allah'a emanet abi. Beyler. Bu Akif abi meselesi ciddi gibi görünüyor, ben size söyleyeyim. Artık Akif lafı duymak istemiyorum. Bugün biraz daha iyisin. Ağrısızı var mı? Yok. Geçmiş olsun. Vay, vay, vay. Aman da meleğime bakın. İyileşmiş bile. Ne oldu kız? İkinci kanaldan çekiyorsun. Atar mı yapıyorsun bize? Beni bırakıp gittin orada. Doktor. Sen ikile bakalım. Tata. Ben orkide sevmem. Ben de sevmem. Ne seversin? Papatya. Bir dahakine sana papatyanın ağacını alırım. Ben artık sana zerre güvenmiyorum. Kitapsız. Yapma be meleğim. Burada kahroldum ben. Sor Neşet babaya. Meral'e sor. Gelip hastaneden alacaktım seni. Öyle mi diyorsun? Tamam. Olmadı, küçük bir değişiklik yaparız. Nasılsın bugün? Gayet iyiyim. Hayırdır, bir sıkıntı mı var? Yok yok, sen dinlenmene bak. Ben iyiyim Neşet baba. Gerçekten kalkabilirim bak. Sen otur. Kitapsız halleder. Gel benimle. Neyi değiştiriyor bunlar ya? Var gene bir numara. Hayırdır kardeş, Cansu'yu mu düşünüyorsun gene? He. Başka neyi düşüneceğim kardeşim? Aga bu kız nereye kayboldu hastaneden ya? Vallahi benim de aklım almadı Sebahattin abi, ne yalan söyleyeyim. Bu kızda başka bir numara var birader. Hissediyorum ben. Vardır her şeyde böyle, dur bakalım dur. Şu arkadaki yok mu? O da bir şeyler saklıyor benden, hissediyorum. Bana bak, sen de iyice paranoyak oldun ha. Esas kıra haber bende hacı. Ne oldu, hayırdır? Sena var ya abi. He. Şaka maka evleniyormuş o adamla. Sen nereden biliyorsun? Geçen gün gelinlik provasındaydım. Sen bu kızı mı takip ediyorsun hala ya? Ara ara takip ediyorum abi. Ne yapayım? Unutamıyorum. Evet, askerleri otobüsten indirdik. Başka bir araçla götürüyorum başkanım. Otobüse bizimkiler bindi. Tamam, konuşuruz. Abla, hayırdır? Neden bizi başka araca aldınız? Tehlikeli bir durum mu var? Ben de bilmiyorum. Bize emir geldi, biz de uyguluyoruz. Efendim İlker. Biz hala yoldayız. Bir hareketlilik yok. Ama olacaksa önümüzdeki 2-3 kilometre en uygun yer gibi. Hala gidiyoruz. Tamam, önleminizi aldınız mı? Evet. Hepimiz çift çelik yelek giydik. Aracın içinde de zırhlı plakalar var.
Sabaha kadar ateş etseler hiçbir şey yapamazlar bize. Tamam. Siz yine de dikkatli olun. Hazırlanın. Araç gelmek üzere. Bu bayağı eğlenceli olacak. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Sen bira ve patatesten başka ne bilirsin ki? Neşet, Gerard'ı ve diğerlerini al, hemen uzaklaş oradan. Ne oldu ki? Size tuzak kurdular. O nereden çıktı? Kim diyor? Ya bırak şimdi. Nereden çıktıysa çıktı. Sen dediğimi yap. Otobüs geliyor. Otobüs göründü, bize doğru geliyor. Tuzak diyorum, tuzak. O içindekiler er değil. Profesyonel, özel tim. Sizin için geliyorlar. Artık çok geç. Çarpışacağız. Hadi hazır mısınız? Temizleyelim şunları. Hadi. Yakın! Beyler! Geldik!
Baba ne yaptınız? Biz adamların peşindeyiz Ayşegül. Kaçmaya çalışıyorlar ama öyle bir şansları yok. Tamam. Bizde bir sıkıntı yok. Ben de size destek gönderiyorum hemen. Saklanın hemen. Herkese saldırı var. Kıstırdık seninkileri. Güzel. Hiçbiri sağ çıkmasın. Zevkle baba. 33 olmasa da en az 13 olur. O kadar. Huzur gibi yetişsin imdadımıza parmaksız. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Hele şu iş bitsin de konuşuruz. Haberleri açtım, bekliyorum ha. İyi haber geldi galiba. Bir tatsızlık olacak gibiydi. Hallettik çok şükür. Asker meselesi mi? Evet, evet. Belki aklını almıyor. Ama zamanla alacak. Bazen bazı yerlere mesajlar vermek gerekir. Kanlı mesajlar daha etkili olur. Bence bir sakınca yok. Yapılması gereken neyse yapılsın. Benim sıkıntım bir faydam dokunmuyor size. O günlerde gelecek. Sık dişini. Tamam mı? Duydunuz mu beni? Osman iyi misin? Osman iyi misin? Yaktılar beni Halil. Dayan Osman. Dayan kardeşim. Yarasına bas. Cebini versene. Dayan biraz tamam. Çıkaracağım seni buradan. Hepinizi çıkaracağım. Abla çok acıyor. Sen bu vatanın evladısın. Hep beraber atlatacağız. Sen de yaşayacaksın tamam mı? Tamam. Herkes yere yatsın. Dikkatli olun. Sakaryalı. Çok acil destek göndermen lazım. Saldırıya uğradım. Yardım edin. Sakaryalı niye durdun? Kaçıyor adamlar. Tuzak kuracağız derken bize tuzak kurmuşlar birader. Ne oldu? Ayşegül ve askerler saldırı uğramışlar. Hadi ya. Ne diyorsun? Allah. Vallahi. Sen neredesin Ayşegül? Tamam. Tamam geliyoruz hemen. Hadi beyler gidiyoruz çabuk. Dur. Peki bunlar ne olacak? Tamam ben baltayla kalırım siz gidin. Allah eyvallah olsun hadi. Hadi. Ateş kes! Biz kimseye bir şey olsun istemiyoruz. Sadece faşist devletinize mesajımız var. O yüzden rahatça inebilirsiniz araçtan. Kimseye bir zarar vermeyeceğiz. Değil mi arkadaşlar? İçeridekiler! Sesim geliyor mu? Hiçbir şeycik yapmayacağız size, merak etmeyin.
Abla ne yapalım, inelim mi? Hayır sakın. Kurşuna dizecekler bizi. Bir şey yapmayacağız diyorlar. Her zaman öyle derler. Onlara değil bana güven. Şimdi nasılsın? Çok üşüyorum abla. Ne olur yardım et. Senden bir şey istiyorum. Biraz daha dişini sıkacaksın. Nerelisin sen? Ağrı. Tamam. Koca Ağrı Dağı kadar koca bir Osman'sın sen, tamam mı? Cesur olacaksın. Dayanacaksın. Evet. Az daha dayan, ne olur. Oy verme kendine. Abla bunların bizi bırakacağı yok. Canlı çıkarmayacaklar bizi buradan. Yapacak bir şey yok. Ya onlar ya biz. Abla vurup indirelim bu şerefsizleri. Hiçbirimiz buradan canlı çıkmayabiliriz. Çıkmayalım abi. Ben böyle savaşarak ölmeyi tercih ederim. Analarımız babalarımız bu günler için doğurdu bizi. Vurulursak şehit olacağız. Namerde Mehmetçik adımızı kirlettirmeyeceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz bir kahramansınız. Hadi göreyim. Ateş! Ne oluyor lan? Şu denslere bak lan, bir de bize sıkıyorlar. Şuna bak. Gebertirim lan sizi! Sağ bırakmam hiçbirinizi! Ne oluyor lan? Kim ateş ediyor lan? Ne oluyor? Ha bunlar da çekimlerine adam gider ya. En çok huzuruma gidiyor ya. Bravo çocuklar. Çok iyisiniz. Abla biz bir şey yapmadık. Benim kurşunum bitti. Kim vuruyor peki bunları? Bilmiyorum ki. Sen değil misin? Sen nereden çıktın? Biz bir yerden çıkmayız kızım. Zaten her yerdeyiz. Söyle bakalım. Seni benim elimden kim alacak? Allah. Ya Allah. Daha çok ağa edeceksin sen öbür tarafta.
yadigarıdır. Herkese nasip olmaz ona göre. Öbür tarafta şefaatçi bile olur sana. Nereye gitti Ayşegül? Adamın peşine takıldı reis. Reis sen nereye gidiyorsun da? Niye? Kızımı yalnız bırakamam. Bir yaralımız var. Tamam. Hemen ambulans çağırıyorum ben. Merak etmeyin siz. Tamam abi. İstavrit, reis nerede? Ayşegül'ün peşinden gitti. Ormana daldılar birlikte. Oğlum sen ne duruyorsun burada? Niye gitmedi peşinden? Seni bekliyorum da. Ne yapayım ya? Hey Allah'ım yarabbim. Yürü hadi yürü. İhtiyar ne işin var burada? Alınacak bir can varmış. Alır mısın dediler. Dedim ben elimi kirletmem. Ben kirletirim. Ne istediniz günahsız gencecik vatan evlatlarından? Doymadınız mı kan dökmeye? Doymadınız mı el alemin maşası olmaya? Ama sen çok konuşuyorsun be ihtiyar. Olmayacak böyle. Arabadaki kız geliyor. Sus, ses çıkarma. Ayşegül! Bakın gelme buraya. Sus lan! Geberteceğim ulan, öldüreceğim ulan seni. Olur, nasıl istersen. Yalnız acele et, geliyorlar. Otosilah! Lan dalga mı geçiyorsun lan benimle? At dedim! Nereye kayboldu bunlar? Ne bileyim uşağım ya. Ha burada bir yerde dururlar da. Geç kalırsak soracağım ben sana uşağım. Tövbe ya. Reisler gelme. Vallahi der durma. Ne diyeceğim uşağım? Yürü hadi yürü. At silahını dedim bak yoksa ihtiyarı öldürürüm. Kızım, dur gitsin şu herifle. Bana kızım deme. Vay. Demek baba kızsınız siz ha? Öğrendiğim iyi oldu. Ateşin durma. Ne bekliyorsun? Ateş ederse seni de öldürebilir. Merak etme. Benim bir kıymetim yok onun gözünde. Babanı mı vuracaksın beni mi? Kes sesini be. Babam değil o benim. Bak sana son kez söylüyorum. Baban ya da değil at silahını yoksa öldürürüm. Ayşegül! Vallahi bu tarafta dururlar da. Nereden biliyorsun? Nasıl nereden biliyorum da? Biz bu burunu boşuna mı büyüttük besledik? O tarafta dururlar değilse bu tarafta dururlar da. Haydi. Kızım daha ne bekliyorsun? Vur gebet gitsin şu herifi. Hayır benim anlamadığım şu şimdi. Sen ona kızım diyorsun ama o sana pek baba demiyor. Bana kalırsa seviyor seni hala. Baksana nasıl titriyor elleri. Kes sesini köpek. Sen benimle ilgili konuşacak biri değilsin. Ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Kavga mı ettiniz? Sus diyorum sana. Ayşegül,
mahsus yapıyor. Hadi dinleme, ateş et. Ne yapacağım biliyor musun? O silahı atmazsan babanın kafasına sıkacağım. Hem de defalarca sıkacağım. O benim babam değil dedim. Senin baban o, baban. Değil diyorum. Babam değil o benim. Baba. Ayşegül, hadi kızım ateş et. Hadi ateş et kızım. İkimizi de öldürecekti. Bana bir daha kızım dersen bir sonraki sefer yerde yatan sen olursun. Reis! 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 Ne oldu? Ne oldu, iyi misiniz? Ayşegül iyi misin? Hey! Sen iyi misin? Postu deldirmeyeydik iyiydi. Valla reis vurulmuş da. Reis! 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 Bir dahaki sefere beklemene gerek kalmadı kızım. Stavrit, fırla ambulans hemen. Fırla çabuk, çabuk. Reis, gözünü seveyim, yetim bırakma bizi, mi? Sakin ol valla. Gören de dosta değil, düşmana yolluyorsun sanacak. Tamam, başlama hemen. Bir yer oynadığımız yok. Yorma kendini. Ulan, onca yıl kelle koltukta mücadele ettik. Kadere bak. Kızımızın elinden ölmek de varmış. Olsun be. Ölümün her türlüsü güzel. Reis! Reis aç gözünü! Reis! Reis!